Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal arda was-samaa'a wa ma fihima wa ja'alahuma dalilan biwujudihi ta'ala. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Wa qala fi hadisihi an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, para kiai, para guru, langkong-langkong Hadratal Mukarram Ajunan Simuljah Kiai Haji Ghazali, Hadratal Mukarram Ajunan Simuljah Kiai Bakiruddin, Hadratal Mukarram Ajunan Simuljah Kiai Abdullah Aziz, Hadratal Mukarram Ajunan Simuljah Kiai Haji Imamul Muttaqin, Hadratal Mukarram Ajunan Simuljah Al-Ustadz Haji Ridha, Ajunan Simuljah Kiai Mahfud Mudassir, Ajunan Simuljah Kiai Imam Mojo, Ajunan Simuljah Bapak Ahmadi, sareng sedaya para kiai, para guru, para tokoh masyarakat, para sepo-sepo kampung, se abdina tak bisa nyebut tong persetongah, sesangat abdina amuljaaki, tor sangat abdina takzimi. Pejabat pemerintah baik sipil maupun TNI Polri, langkong-langkong Bapak Kepala Tisah Palengaan Dejeh, sareng sadaya setap-setap epon, sesangat abdina amul jaaki, tor sangat abdina takzimi. Ajunan hadirin muslimin sareng ajunan epu-epu hadirat muslimat, sesami-sami emul jaaki sareng Gusti Allah malar muka Rabuna sareng along polo nga abdina ajunan eka dinto tempat malar muka terosa tetia tanda kaangkui terosa along polo nga abdina sareng ajunan sampai dapat dek kaku laku eswargana Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Sepetan kaula amul jaaki sahibul hajah, sahibul farah was surur, Bapak Abdul Bari sekeluarga sekak dima malam ada semangken beliau ampun marabu para kiai, marabu para ulama, tor marabu ajunan orang-orang soleh, ajunan orang-orang soleh hasateja dalam rangka nyalameten anak seampun iyakat nikah engkikak dintoh Ananda Nur Kholis Majid sarang Ananda Wiwin Wulandari, kalaban pangarap doa barokah dari para ajunan malar muka kalaban sabab barokana ajunan para kiai, barokana ajunan para guru,
tor barokana ajunan para tatang ke undangan sateja barokana pengajian malar muka anak sekadua tetia pasangan sesakina mawaddah warahmah cudu beris dunia akhirat ngaul li anak poto sesoleh soleha karat tuka Gusti Allah nyelepeh dek ka orang sepo tor akuna dek ka bangsa sareng negara amin Allahumma amin sepetan kaula amul jaaki hadirin para rabu sesame-same emul jaaki sareng Gusti Allah abdinah tak manabi lanjeng pamator saestonah cuma sepertama ngaturaki nasongkem dari Hadratal Mukarram Kiai Haji Ahmad Badui Muslim Bunangkah karena saestonah seiyatore neng imalam ada semangken kak dinto beliau ke Badui tapi semangken beliau tak bisa hadir amar ke beliau keto semangken para paan songkan bahkan riberin keto sempat dukaleh ebek tadak kasur bejetretan ti semangken beda icompok ki masih dalam perawatan mulai dari kaentoh abdinah ngaturake nasongkem dari beliau deka tuan rumah khususnya juga deka ajunan ke Imam Mojo selaku pengundang ajunan satu aja para umumah para hadirin para hadirat para undangan songkem dari beliau nyok napa ngaporah cipon sesobung batasah ajunannya pora iki bapak ajunannya pora iki ibu alhamdulillah manteren abareng ngagalaben pangaporana Gusti Allah amin Allahumma hadirin para rabu sesame-same emul jaaki sareng Gusti Allah alhamdulillah 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 abdina sareng ajunan paringi nikmat di Gusti Allah bisa kesempatan bisa aki pangki neng eka dinto tempat semulja acara semulja along polong ben oreng semulja amin kobu amin Allahumma me ekocak tempat semulja bila setong tempat bila setong kenangan saeben perkompolan manusia nang ide lemah ia seekalaben kalakuan bagus Fatihah tahlil yasin pengajian sedekah paski berdoana maka pasti tempat kak dintoh ekocak tempat muljadretan amin kok Pak me cenggang dak dong mering dina dak anapa me kere beko ada remah bekon sambil mode lah tak beres bu celoko ring dina soko reyo soko make ken 15.000 soko re me aku cak sokor me pahe suruh sokor make tak langkong saporan ken sambian bisa anya begratis kini ke sokor reyo mun pah tak ning anya beh capok penyakit tapkeh entar ka puskesmas pelenggaan pak jem to seket oksigen yu tak pah gele mantar selamat dah amin anapa corona ada corona nang berembeng onggo alhamdulillah mantar terus selamat iki mah alhamdulillah gula saben tiba ini bulan Reba ngana bulan Reba ngatengah malam beda telepon tanggimu ngiding kabar telur nang budakan tahun yang nang berembeng beda lagi kabar telur beda lagi ngelas sambian gendeng sambian aduh yu gula kak royu waktu kak royu tengah malam kol setengah setong rai kol setengah setong HP amoni cek siapa nih pon nggak tengah malam ya jadi icong mau tepak ke matoa ya matoa apa yang kak begitu yang kak assalamualaikum kak din teman ngiding kabar kak pun
tentang ngedeng kabar dia kita ke bela dia. Kenapa man? Malaysia bereng rembi. Kenapa hubungan dengan Malaysia bereng rembi senang kapten man? Ari anak-anak peji, serembi je langsung tok bentai kocok. Terus pah ngocak anak-anak setok bentai. Mun terus selamat tadi corona malam satiakiyah ngela telur 2 ni. Ongguan. Iya ya kridu nak rek kebireh. Isyak dengan gula molan matua. Tak manglo cak matua gula la sepo mah. Lah sepo ti mudeng sepo ni gak ngedeng kabar karo langsung ngegulunyo sini. Tek kail gelu. Dadi pah mantonan ni cete korban dak ada. Dadi ngedeng sini ke sini ke kabar isya ke ini bini di. Cek. Napa kak? Ya aban nelpon reh dia langsung ngebrendos nih bini. Langsung entar ke kulkas, muka kulkas nyari telur. Tak nemu yuk. Nyari ke dapur, nyari muka lemari tak nemu yuk. Entar kata tangke, yuk setengah setong nyari telur yuk. Notop kapi tetangga. Akhirnya nyari telur berselebar tak nemu. Gara-gara terus selamat tadi corona apa ngocak nih bini. Kalau yuk, sampai alerek ke bebe. Kae. Aduh, sapora namun telur si dari cek kelajan. Salah kalau diandining duaan bagi ikela. Membah telur dari ikela, lo bertompos tak dengan kuyi boleh ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Mantar selamat kapi. Terterus saporo sampai ke surga kapi. Amin Allahumma. Pon setung tempat Simuljah. Nomor 2 acara Simuljah. Mantan mek kocak benih acara mek pas kocak acara muljah. Masya Allah luar biasa. Kak Dintoh seekocak nyeram bungkel ternyata. Mek kocak nyeram bungkel. Ajunan mabedah pengajian. Bapak Abdul Bari mabedah pengajian. Lapola kalaben sabab nyeram penapa nyeram anak si 2 kalaben doa. Nyeram anak si 2 kalaben barokah. Nyiram anak si 2 kalaban Fatihah tahlil ban selain lapola kalaban barokah nasiraman Kak Dintoh anak si 2 teti anak si muljah benak potona tereta. Amin Allahumma mantar barokah. 2 nomor 3 along polong ben orang si muljah insyaallah napa boleh gula ben sambian teretan setek temu potong naga ni kocan ahli ibadah benih munggul ban sampean ku ahli ibadah benih mesne kamake lain di potongan coba geluh tak bisa ko cak areng ngalem boh kamah make sepeda turet benih alem cak ke muslir wah keng kecak keng menang kecak mun tak keng kecak tak rong ke je denar ya mun ko cak alem je benih keng alem ko cak ulama boh benih gul ban sampean nih Imam Syafi'i alim ki adabu Imam Syafi'i dari madhabun Imam Syafi'i wahibbus salihina walastu minhum la'alli an anala bihim syafa'ah. Engkau benih orang soleh, engkau benih orang alim, engkau benih orang bagus, ke engkau lebur ben orang alim, engkau lebur ka orang soleh, engkau lebur ka orang bagus. Lapola kalau ben engkau lebur ka orang bagus, lebur ka orang soleh, engkau icapok tampias na barokan. Amin Allahumma. Saya rasa alim, saya rasa soleh, saya rasa bagus mangket nih. Ki Abdullah Aziz, ki yai si beda ilangker nih kesimul jatretan. Amin kau teh. Udah apa sambian teh? Pagoro rokok bul kebulan ding. Amin Allahumma. Mantaran terus muljah kapi. Amin. Alhamdulillah. Berbicara tentang masalah mantan. Abdi nama torah. Bada telok nasihat rasanya banyak nih ane ka wakil tadi nya banyak mon wakil tadi nya banyak yu keng cetot oke bulan-bulannya banyak wakil wah cetot cak aja Allahumma sholli ala Muhammad kerja keluh berbicara tentang masalah mantan bada telok si Abdina akan utarakan terhadap mantan anyar. Saya mantan anyar nih. Nur Kholis Majid sareng Wiwin Wulandari. Kama mantan. Apa? Morok apa kok ini? Lah tak beres bu celoko. Lah. Allahumma sholli ala Muhammad. Gede ngaki make para pandalun bulun gede ngaki
Bada telok yang akan abdinah utarakan terhadap mantan sedua. Penapaan setelok? Pertama, jadilah kalian berdua keluarga si ahli ibadah. Apa sebab? Orang ahli ibadah lebih-lebih solat. Orang ahli ibadah, orang ahli solat kak itu pasti barokah odin. Sampai ada buah kiban ulama solat pertama. Ada buah kiban ulama. Ma ra'aitu ahadan fi hayati aqama as-salata bi waqtiha wa khusyu'iha wa adabiha illa saluhat umuruhu. Engkau mulai lambak tak toman ngatelah setong orang si abajeng tepak ke waktu nah khosok tinglah abajeng bagus tata krama ting abajeng illa saluhat umuruhu kecuali jember odiin wan soroha sadrahu ban tenang odiin watasah hala rizkuhu ban gempang rizkinah. Amin Allahumma. Kamangkana gula mator kematan anyar saya nggak pertama jaga solata. Alhamdulillah. Non gelanon solat kento pang agama teretan. Non gelanon panapa boleh agama saya tak roju mun tada solat. Panapa boleh agama saya tak roju mun tada pang-pangah. Terop mun tada pang-pangah. Roju tak roju. Pagaja roju tak roju. Makanya saya nggak jaga solatah sampai ada buaki as-salatu ra'sul ibadah. Solat cetak ibadah. Nun kelanon reng angsokah mun tada tanangah korok andi sokoh ki bisa aja le. Tada sokonah ki bisa arangka keng mun reng angsokah la tada cetak be ki bisa aja le. Pola be reng angsokah pelang anda jemur dalam be aja le tada cetak. Napa boleh manosan nasi odi mun tada cetak teretan make di andin sampean mun tada cetak kata odi je teh. Tak odi. Egi napa egi? Mangan saya nggak as-salatu ra'sul salat cetak ibadah. Mangan saya nggak jaga cetak. Napa boleh? Awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah. Pertanyaanku laku ning alam akhirat bila abdina sareng ajunan ampun mate as-salat. Saya pertama salat. Habibi, kaito malaikat. Apa leuleun kaki dalam dunia? Haji malaikat. Berapa kali? 3 kali. Apa boleh? Umroh malaikat. Berapa kali? 15 kali malaikat. Abajeng kaki. Siapa orang mau abajeng keng tak abajeng malaikat. Pentong pakun nih kata. Pentong. Mantar selamat kapi. Amin Allahumma. Lekan mangka namun solat bagus selain norok bagus teretan. Tapi naudzubillah mun solat coba selain norok coba teretan. Mantar selamat dah. Makanya saya enggak absen motor ke mantan sedua, ke mantan saya sepasang bani. Ya benih kalau mantan sedua melolok makai mantan laju ada. Solat aja. Manturun itu yakin orang si ahli ibadah kapi. Amin Allahumma. Aduh, cek sengkam age. Cek les sama age. Mun apa enta ales soyu, mun apa enta ales sok ben sengkama, benih karo sambian si sengkama. Make gula pada sengka. Kiai pada sengka. Benih karo kiai mak sahabat lamba. Nang di dalam kitab Riyadhus Shalihin gak disebut lagi lambak kita pada sahabatnya mana Hanzalah. Kita curhat ke Abu Bakar. Napa Hanzalah? Gula curhat ke sampean. Napa? Gula mun apa lang ben Rasulullah. Mek apa aja ngamun lo. Lo kok ibadah amun lo. Terus king ting la mulai depak ka Roma, mek sengka boleh si Abu jeung Abu Bakar. Jawab pun Abu Bakar. Padu ben gula. Gua. Ane Abu Bakar padahal iman Abu Bakar setong penting ben iman manusia satunya semakin nih tak nyapok sapre petah iman Abu Bakar setong cerita ki ada busa kasih Abu jeung napa boleh gula ben sampian tidak remah jadi ngaki nih kak lepasan abasaki becah Al-Qur'an nang Al-Qur'an ka saya sebut lagi wa mur ahlaka bis sholati wastabir alaiha. Artinya ada remah wa mur ahlaka bis sholati keluarga kaki disuruh abajeng bini na suruh abajeng, anak suruh abajeng, kompoy suruh abajeng, teretana suruh abajeng, bahkan ringtone kaki disuruh abajeng. Pas mulai nyuruh abajeng, saya nggak keng ayah, wastabir alaiha, sabar ingat si bajeng. Artinya ada mah bajeng usaha ka, wastabir alaiha secara tak langsung jeka aja pakai sengka ben abajeng, waban pangeran, jeka aja, ya mun tak jeka aja begitu lagi amat tak abajeng gulban sampean.
ngalanya mana kenceng tiba dalam kiamat tak kira baca usaha jaga aja tung usaha jaga aja. Nomor 2 nikah lebih penting you nikah resep montro tetiak orang si ahli ibadah terus tetiak orang si kenceng ala kok ibadah resep si nomor 2 kiri ngaki sambian mun masuk aku rumah ngolok salam you ngolok salam masuk ke rumah pun masuk ke rumah ngolok salam beda orang tak ada orang ngolok salam apa mak ke Roma ke itu tretan tak Roma apa sih saus Roma naring taneh Roma na pejabat delem kiai beda setan nyaman setan ini kah setan desim nikah tugas masang ka orang seibadah mangkana gula ban sampean kadang tilahur duhur entara kejeding bro sing ala uduk sak tengka sokone karo desim sak akalateng yu ba punten serius kadang tilengata bu sobu setengah lemak jaga celep sejaga desim sing ngelon nih karo yu ba punten serius Lekan mangkan na yureng mangken ni kamalarat si tetia pujuk. Anapa pola nah pujuk ni kamun busop pujuk toju. Si banyak mon mangken beni teti pujuk teti buko. Anapa ting busop bu melekko. Senek kamun mangken ni. Apa melekko ting busop bu. Pon desim ni katretan kok tako enaka salam. Teti mun beda orang ngorok salam desim itu buru. Assalamualaikum buru desim lebih-lebih sebut ban sampai Assalamualaikum desim buru karo punten serius buru karo Allahumma sholli ala Muhammad mangkana ngolok salam coba makai kendeki coba punten insyaallah beda kencang abe tunggu lebaran nyoba TV panapa boleh ka ibadah si wajib maki ka ibadah si sunat oleh kencang teretan oleh kencang amin kok teh lu napa sampean teh mulai teh malam teh Allahumma sholli ala Muhammad para setengah jam malah kena apa korang korang ya bener tete bener karo reng bini ibu nang kemulolo selebur ka korang magereng bini angsok kepada gi Allahumma sholli ala Muhammad pon setung sengak kamantan sekedua jadilah ajunan pasangan keluarga serajin ibadah kangkui rajin ibadah can gue lagi buruh pertama kutu wastabir alaiha jekajah selain jekajah nomor 2 mun masuk akoroma ngolok salam tung nomor 2 dan gula maenga kamantan bini ka Wiwin Wulandari tretan Wiwin Wulandari jadilah ajunan istri orang bini sesoleha amin Allahumma si abek teh kalakena si atoat kalakena sesuai kalaban saya sebut aki ilmu Al-Quran fassolihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah sekoca orang bini sesoleha ia area orang bini sekonitat lafal qanitatun ban ulama itab sereh ai muti'atun li azwajihinna orang bini sesoleha ia area orang bini selalu mabunga bentoro oca kalake esoro kabara esoro katemor esoro gentang alhamdulillah ungguan nih kecela nun gila nun kau wajib na orang bini kak ditutretan setong dalam hal rumah tangga lain muka Gusti Allah salat puasa zakat haji kaisa ka Gusti Allah keto dalam hal rumah tangga kau wajib na orang bini keto cuma setong tretan lain ben orang laki Masya Allah mun orang laki banyak teh dalam hal rumah tangga kau wajib na penapaan sepertama orang laki wajib ngajari ilmu agama ka bini na mun tak bisa mengaji tibi mun tak bisa ngajari tibi mun beda pengajian pengaji mun beda muslimatan pengaji
Nomor 2, orang laki wajib ngajari tata krama ka bini nah. Nomor 3, orang laki wajib anafakoh lahir batin ka bini nah. 4, 5, 6 betok bulu mun kebelah ka tak mari semalam teh. Bini embu cuma sitong ka wajib na tretan. Kenapa? Wajib toro ocak ben mapunga kalakena. Tade boleh. Ani telok swargana tak ning boba. Bini swargana beda elake. Anak swargana beda ereng sepo. Santre swargana beda iguru. Artena da mah cek to beungih ibadah nabi ni, cek to beungih puasa nabi ni, cek to beungih tahajud nabi ni. Kencang korang ben korang ngajer kalakena. Burung si masuk swarga. Iya mau tak bagus ya kebelah kita dulu makan dulu kaki duh lah orang ngapa siapa sih ngocak secara nyaman markong pagen namun aku bagusnya markong secara marko itu lagi nama tertulis Pak Haji ke Mekah amin Allahumma alhamdulillah lakan mangkan absen motor saya ngak bu eki bu saya ki agak duit lagi peno pene lagi nah apa nih berak ancamnya berak ancam na agama berak cek berak tanggung nareng laki gitu non berak tanggung nak bapak gitu berak benih cuman nafako na ajunan mololo saya tanggung bahkan ken kobil tu nikah watas wijah benih nafako na mololo benih belencina mololo saya tanggung sampai katu sana ajunan bu tanggung ben lagi na ajunan bu amin aku ding orang ngapa dinari lah orang ngapa dinari ya tak bebejago beda tuh dina lanjut lagi na pengajian terus pengajian Allahumma sholli ala Muhammad aneka bukan kubil tu nikah wa taswijha benih kunjuman nafako na morolo saya tangkung ben bapak bu sampai katusana ajunan tangkung kan mangkan aku laku itu bercerita nang ilmu setong kitab iterangaki ku laku itu bener orang laki masuk surga mak orang laki masuk surga tanya aki ben malaikat demak akad kicong ka surga malaikat me masuk ke surga boh pejam beres zakat beres puasa beres haji malaikat tolong kali haji benomro na malaikat benomran pun tanya aki ben malaikat dimba binen kaki do nih kata on ning bon malaikat itu ting langsung malaikat waju binen kaki aju tak apa jeng etorot ben kaki arasanan etorot ben kaki muka aurat neng luar etorot ben kaki mun tak kocur mun tak balang capur kieu make selake kana neraka ni kate ya Allah na'udzu lu mangkana berak tanggung nareng lake bu mangkana peno-pene lagi nah peno-pene ambu si beungal ka laki ambu si minta antar lak ka laki ambu manter selamat agapi amin Allahumma lekan mangkan reng laki ibri keistimewaan pola na berek saking derin tengki na pangkara reng laki sebut aki nang ilmu setong hadis sampean wajib terocak selaki itu saya enggak wiwin bulan dari saya enggak cak gintangkin mun ya cek ben selaki cak gintangkinan ara cak ipa alosan nasokone cocok kiai de iya ro cocok make lah ngarakeng agak tak apa tieu kinjeng kok kiai ngarana pulan siros-koros ge dari paham make kiai deuro Allahumma sholli ala Muhammad mantir selamat akapi yang gula jujur wallahi lebur gula karek angsokan agak sambremah lebur kapi ke pengajian mulai di bun-budi sampai ke bun ada masya Allah ngaji kapi khosok kapi amin kata aneh kebu si oleh kenceran pertama nang malam ada semangkin benih gula si abidatu ni kebu benih sambian si ngaji ni benih serah si oleh kenceran pertama malam ada semangkin Bapak Abdul Bari sekeluarga le dei muni le boleh bah tahu deh amin Allahumma
Gula ben sambian mare nah mulai dikento satentek dua tentek tolo tentek oleh berkat. Benih berkat jia teh. Benih berkat sini ke benih. Napa berkat napa? Satu aja tu sana Pak Abdul beri sekeluarga. Berkat aki ka sampian. Antos gelu kita mare. Kita jadi komplain gelu kita mare. Kunco ma teloten. Kunco ma teloten. Pak tentek, 5 tentek, 6 tentek sampai petong tentek. Tu sana Pak Abdul beri seepekon laki keajunan. Pelontor lebat pol ampol negeri kiin sokona ajunan. Benun kelanun benikun tu sana Pak Abdul beri meroloh saya pelontor teretan. Tu sana abdil sareng ajunan saya mulai lambe noro pelontor kieu bi Gusti Allah teh. Amin Allahumma. Mangkana balebur ka pangaji. Balebur ka ulah. Balebur ka orang soleh terselamat kapi amin pon debat kamu pon giburu arah cek neng-neng waduh lah mun tepan contos marin dia ini aja Allahumma shalli ala Muhammad. Nah saya ngak jadi orang bini wulan wiwin wulan dari saya ngak jak ngal bangal kalakena jadilah orang bini sesoleha amin. Pon kas beuh terus setengah jam dah kana orang waban TV tak nyumbang Allahumma shalli ala Muhammad. Saya nomor telok saya terakhir kula maenga kaselake saya nyaman selake Nur Fadlis Majid jadilah ajunan laki-laki sesoleh laki-laki yang bertanggung jawab laki-laki seamul jaaki kabinina. Apa-apa? Kengai setong debu ma akroman nisa illa karimun ma ahanahunna illa laimun. Ta'amul jaaki ka orang bini kecuali orang laki semulja bentak ngena ka orang bini kecuali orang laki seena. Tidak ada mah sambian teti orang laki senga muljaaki binina muljaaki binina. Jak ngalak senyaman na teti orang laki. Deki bulan bahayu kocak orang laki ar-rijal luku wa muna'alan siapa ngalak senyaman nah. Salah sukuni si bini piar, salah sukuni centor, salah si bini jender, jala bola. Sampai saya nggak wiwin wulan dari esoro kabin ben matuana, beni esoro pokol, beni esoro bentak, beni esoro kiri kiri. Tapi dari mah esoro pangandung. Bahunten serius, iki non. Ya mau dua si aku parah karena duh lah. Bah orang mahir kenter. Orang apa dina dia. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Muljaaki reng bini, muljaaki reng bini, muljaaki reng bini. Dak remah muljaaki reng bini ialah torot karep reng bini mungkun jaman dono ni sukoni. Pasaber sambian, pasaber. Ustaz Nur Khalis Majid apa-apa nun kelenun. Reng bini ka aditoh tidak ada di teori manapun. Pak alim reng lake, pasoki artana reng lake patengki pangkat reng lake keng mun tak sabar ngadepi reng bini rosak ro kuncina setong kudu sabar dak remah iya palagi si bini parapaan ngosok si bini parapaan kiki si bini parapaan tak nyaman kebedeuna monyok cak torot ben laben torot gula ben abah jujur gula ben abah lambe karena ring bini ini kita ning beri ilmu mak taning beri ilmu sambian ilmu alim ilmu nahuna apal alfia apal jurmia pasti bini parapan ngosok pahyutun alfia qala Muhammadun huwa ibnu Maliki tak bisa sambian penter matematika nah yo coba ring bini si parapan ngosok tak bisa situng kotusap guna sapen ben abah kita abini lamba itu bu cong ento ba ban kula ku mun abini fa saper ya yang kimi tak saper ba tahu saper kan iki kan saper ba siap mau ngadepi cobaan saper bener karo jadi cong kita pernah mun binin ban barapan ngosok torot lah cek laben lah cek ben laben makin amben si bener ben nang cek ben laben buh mun bener aptina ba alah ben aptina yang lamba kita abini wow kok mau naftin bener man ki akal muda tinggal abini mak
Ni bini gulung pikir muak laben jen sarama. Aduh. Teti gula hangangkui teori na aba roje ben laben. La torot nang mun parlo ngalak pil tidur mun tal pil tidur. Tingla te ben laben ambu tibi tingla. Saya kata maki itu lo jus ambu tibi. Allah teti de iya reng bini. Teti Ustaz Nurholis Majid bener teori kini ke debu kini kah mun sambian bini ne parapan ngosok torot ce ben laben dek remah lagi debu nanu kuruban rek kena diurosaka dek remah ada diurosak kini enda jenda aja patena tak nemu tete teti dek remah torot pate tak ada betona ting tak ada betona ambu mate tibi reng bini parapan ngosok te ben laben te mada remah ting leso ambu tibi. Tak labah masuk ke kamar akan tang Wiwin Wulandari tak nemu muda nah tak Nurholis Majid langsung kan pederes jadi boleh. Alhamdulillah manter barokah manter manfaatah kanun gelenun mak lakar engki ya muncak ocak pasta atau karasa kalih ento mak muncak ocak pasta atau karasa kalih cocak dalam rumah tangga sobung bisa dikatakan 10 juta setong ya bedeh keng 10 juta setong malah mun tokar pakun bedeh artinya ada remah ya cik dengan cak ocaan la pereng apolong teretan selake anaan a si bini anaan lucu sateretanan kadang tak pada ini kerengman keaman pas apolong dan situng tak pada ya biasa si penting make pereng aklotak si penting je sampai bele alhamdulillah manter selamat dah aduh empon yu ambu yu terus napa sambian mak kita anu sambian tambah sokoni Pak alosan kiai mun kapolan keng agak begdelem aja Allahumma sholli ala Muhammad terakhir dan gula tambahna mun ki agak tu ya reng sepo ajunan Ustadz serene Ustadz Nurholis Majid ben Wiwin Wulandari sengak kayak ngai mun lambe odik ketibi makin odik kedua mun lambe reng tuana dua makin reng tuana tambah empat mungkin ben mat tuana kino jadi saya nggak kareng sepo jaga tingkah lebih kareng sepo bini apa mustahil ulama orang si sukses mulai lambat bagus sukses dari ilmu nah bagus sukses dari dunia nah bagus sukses dari pangkat mereka semuanya rata-rata orang manusia si abek teh dak ke orang sepona. Jadi sehingga abdi nama aturah sambian muntroh tetiak orang sukses baik di dunia maupun ku laku ning alam akhirat jegeh tengka ka orang sepo kareng sepo tibi kamat tuah sehingga jegeh tengka lebih dek kareng sepo bini apa embu polan patapaan teretan iki embu polan patapaan saya tak keluar di embu tore gula tanya saya tak keluar di embu gula tanya ya mun kapolan pertama kali lambak nih pertama kali manusia nikah pertama kali keluar dari mi ada saya tahu orang dinar kan dari apa kade kan dari apa kade saya keluar begitu keluar bus seni ke keluar kan seni kelambak keluar gula sampai tongji itu tidak boleh engkau lah sunyuku yang bu di Madinah pak bagus setong ya tidak boleh mator pas memberanikan diri mator ke Rasulullah ya Rasul abdi mamator ke ajunan apa abdi nyungkui embuk di Madinah sampai ke Mekah sampai lestari ke lakukan haji itu leso ya Rasul boy loh kenapa nyungkui ya abdi dak embuk dari Madinah sampai ke Mekah sampai lestari ke lakukan haji bisa nepus kapang lati nak embuk abdi si alati ini mulai kene ya Rasul jawab pun Rasulullah nyungku ya emban dari Madinah sampai ke Mekah sampai mareh kelakuan haji tak mendeng eka bejer rembiin maloloh Allah
Deh. Paha cangkola ngomong kereng sepo, lebih kereng sepo bini. Iya, gula bidatu malma. Benih ke Bantan Erpan. Api datu nenge telanakan bahas nih ke bah ngocak di bulu. Aja keket mak ge. Iya, aja keket. Aja keket embun je aja keket. Monta pecentor ben malaikat ku laku aja go jengko. Aji pah aja keket mun aga. Jejak mejer rembiin bela kala tak mende. Allah. Ya melang mi mende ngamun mun beungal kareng sepo bini keun rembiin modolo tretan. Cek dengan saya rembi ka ya Allah. Ku bayin jekung siapa keluar. Cek anang tanang adak cetak aku soko. Mun gundul pendenan gue. Mun gembo. Allah tak kae ontong gini. Allahumma shalli ala Muhammad. Ting sing ngandung Allah belung bulan sangang bulan 10 bulan